Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar ba silong-silong kumaneng. Idi pole di kelompok 5 kelas Aserabe. Asalku Abdian Abdillah nomor dapi Sedi. Asalku Rizky Yusuf nomor dapi 25. Asalku Ahmad Al-Ghazali nomor dapi 10. Asalku Muhammad Dirga Prasetya nomor dapi 10 Arwah. Asalku Muhammad Hasim Hasani nomor dapi 10 Sera. Asalku Alexander Kapi nomor dapi 5. Nalana betuana makanjas yariga malana bepala nalana mancaji padonya sarakuame pangakuannya malana na baraka rir sese na puan dewai Mana yang itu si orang nak dipuluh, si batu golan jelap bau, setengah batu kalugu manoloe kurang bau. Ripa mulai panno si tenga batu kaluko yaro malololoe pura paro. Nenia panno tosiola lak bupulu. Nareko pura menengi bahang-bahange ripano pasilama menengi bahang-bahange. Nainapa kemu Nai modele ni malempu-lempu podai bepa sawela. Nai napa ri Andre mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.